Mashigukuna, ñuka shutimika pan Blanca Guaychico. Kay pachagupika mashi Miguel Guaychicotami kaypi charipanchi. Payka unorkakpa ñawpama pushakmi kapan. Pay mashiguta ashtawan riqsikripanchi. Shinallata ñukanchik llaqtakunapi kawsaykunata tradiciones nipanchimi 2 de noviembre o Día de los Difuntos nishkamandami rimariyupanchi. Kapan mashigo ñukanchik llaqtakunapika maki purarishpa ayllu ukupipash umatayta mama wawakuna ayllu purarishpa maki purarishpami imakutapish yanushpa mikurin shinallata tandanakurin chay pachakukunapi rimarishpa asishpa imakarinnachu mashigo shinaka katipashun aya pampaman rishpaka ima ruraykunata rurapankichik. Bueno, chaypi shukta kawsaykunapi tiyan, pero shinapash casi chay manjata chayashpa kanchi nachu. Imashata rikunchi kaypi aya pampapika imashata kan kaypi. Ñukanchi yanushkaguwa rinchi nachu, ninchi tandaguwa rinchi, papa muyu habiguwa rinchi, ñakuchinallata charishka yuyu apiguwa rinchi, wakinpika churu apikunawayman rinchi, ñakuchinallata mishki murukunawa rinchi, ñakuchinallata mishki mikunakunawamba rinchi, mishki apikunawamba rinchi. Chaypimi ñakutik huyalla kawsayta ñukanchik rikuchinchik y charinchik chaypi tandanakuy runa pura kaypi chay wanguri runa pura kaypi cruzari nishpa ninchik chaykunatami ñukanchik rikuchinchik nachu. Siempre aya pampama charishpaka o cementerio ninchik chayma charishpaka charipanchik ñukanchik ayllu wañushka ayllu pampashka pushtukupi kuskakupi charipanchik chaymantaka ña hila ña kipikuta paskashpaka ña chay anchala chay manishpaka kay jarra ninakupi o vasokupika repartipanchik nachu ninchi ña rikupika kayguta karapani paypa shutiguta yuyarishpa mikupanki nishpa kunchi nachu. Chaymanta ñakuchinallata ñukanchik makupipas paykunapas chay jarrakupika ñakuchinallata o vasokupika tigrachin ñakuti tigrachishpa kaymanta nin ñukapas ñakutik ñukapa wañushka ayllukuta yuyarishpa mikupanki nishpa kaypika rikuchin nachu. Chasnami ñakutik chaypika ña rimay kallarinchik. Bueno, kay pachapika chayralla viñay wambrakunaka medio pingay sikikuna kanchik rikushpaka cementerioma o panteonma yakushpaka o ayapamba yakushpaka medio asha rikurinchik ñakutik medio pingay yachanajunchik mikuytapas medio pakalla mikunajunchik nachu. Chaykunatami yuyaypi hapishpaka cambiana kanchik. Shunqumanta huyana kanchik kay ñukanchik nishkanchik kay ñukanchik wañushka ayllukunapa punllata shunqumanta huyaywa chaskina y kawsana kanchik nachu. Chaykunatami shinarishka kapashka kaypika rikuchipanchimi ñakuchinallata kay ña mikunakuta repasti kallarishpaka ña tukuyllama ña cambiay kallarishpaka qhipamanqa ñakuti kay resachininchik nachu. Chaykunapimi ñakuti rikuchinchik ofrendakunata ñukanchik wañushkakunapak ashtawankari kaypi paykunapa shutipi chaskishka karichu nispa nachu. Chaypi ña rikuchipanchik wakinpika platanukuna, wakinpika ñakuchinallata tandakukuna, urpikukuna, ñakuchinallata kaypipas rikupanchik kay shinallata kay lulungukuna yanushkakunata hila ñukanchik pastikuta kushpak ashtawankari risachishpak kaypi rikuchipanchik nachu. Shinallata ñakuti katishpa kaypi shukta risadukunapis chaypi pachapika rikurin nachu. Voluntado shunqul ñuka munay pacha chashnama chayashpaka siempre risachin nachu. Risachishpaka ñakuti hila risachishpaka ña tukuypi ñakuti ña paktachinchik. Chay washamanta ñakuti ña ultimopika kay Santa Eucaristía ninchik, Santa Misa
chaygua tukuchispa kanchi, depende ñukanchi como persona, yuyayhupi imashamami hatun apunchipi krishpa, yuyayta charispa, rikushkakuna sinallataña misagua tukuchispa kapanchi nachumasi. Sinami kapan masigo, shukta puiguta estawa charinira, kikinga yachapangichu imata kapan aya Ángel Kalpay nishkagu. Chaypesh hatun rimana pacha kan, imashata kaypi rikushu. Ángel ninchi, ángel kan ñukanchi pa espíritu kan. Chashna espíritu tami ñukanchi cuerpopi kausayta yuyashpa hasta wangari kalpayta shinanchi ninchi nachu. Chayka yalishka punchakunapi watakunapi nishu Ángel Kalpay nishkayka wasin mi rezachiway nishpa purishpa kadukarka nachu. Hasta wangari kaypika imashata kan ñukanchi ñacharishkanchi imagutachapi yanushkagutak chay pachakunapi justo tandagutayman yanushpa justo mana llukchikupika chay ratumi hapispa rezachirindu karka nachu. Ángel Kalpay nishkaka hasta wangari paykunaka wasin rikushpa ñakuti visitashpa puririashpa kalpariashpa tarishkagutaka chaskishpa wasihuma apadu karka nachu. Imata karka paykunapa contraparte nina o paykunapa yuyay munayka kay ñukanchi ayllukunamanta yalishka wañushka ayllukunamanta kaypika hasta wangari kaypika rezashpa ñakuti paykunapa yuyaypi ñakuti partita churashpami hasta wangari purido karka nachu. Shinallata ñakuti angelkunapi charishkakuntaka ñakuti ña punllagu paktaypika ñakuti ña wasima tigrashpa ñakuti ayllupi mikushpapas kadu karka nachu. Chaypipasmi ñukanchipak yuyayka runa yuyayka claro siempre mi kashka nachu. Imashama ñukanchi convivencia comunitaria, ñukanchi kawsaykunata ayllupura, ñukanchi kawsaykunata nishkanchi llakta pura cruzarishpa rimarishpa siempre chashnakunamami hasta wangari kaypika importante ministerishka muchurishka kashka kaypi hasta wangari compañerokuna chashnalayami ñukanchi kawsaykunata rikuchishkanchi nachu. Shura tandagutaka shumanda karan nishkanchi kaymanta vecinopash karan, kaymantapash karan, kaymanta ayllupash karan, chaymanta kaña tandachishpa kaña malispa kanishkanchi mishkita hasta wangari yanuchishka ñakuti ñukanchi tandawanga comparación nishpa siempre mikuridu kashka nachu. Chashnakunapi mi ayllu kawsay runa kawsaytaka rikuchishpa chamupashkanchimashi. Sumagmi kapan masigo sinaga ñatu kuchishpa kahungapak shuk ali yuyayguta shimigukunata chayachipay shuk ñukanchi Kichwa Wayrapi paginata uya rikun masigukunaman. Bueno, ultimopi tukuchingapa puchukangapak kay Kichwa Wayrapi masikunata shukta kuskakunamandami kay rimachi uyachik antataka kallarishpa kangichi nachu. Chay hawamandami nishkanchi kaypika runa kawsayta shinchiyachipashunchi, runa yuyayta shinchiyachipashunchi, runa llamkaykunata rikuchipashunchi. Chaywami ñukanchi Kichwa runa simitaka paktachishpa kanchi, kawsashpa ñakuti sinallata shinchiyachishpa kanchi masikuna. Sinallata kaypi ñakuti kikintapas yupaychapani kayma shamushkamanta sinallata parlashpa kangapak ñukanchi kawsaykunata sinallata ñakuti ñukanchi yuyaykunata charishkakunata shukta llaktakunaman rikuchispa kankapa masikuna nachu. Chayka sinallata kikinkunatapas napayta chayachipani tigrashpa ñakuti sinallata imashama kashpapas shinchi tukushpa imakakpipas ñupama llukshishpa pakta wangurishpa kaytaka alima apashpa kapaychi nishpami mañayta shinapani sinallata ñakuti tukullakunatapas napayta chayachipani shukta pachakunapi shukta kuskakunapi shukta markakunapi rikushpa kakunatapas hushilla kay ñukanchik yalishka ayllukuna chingarishka punllakunapika hushilla alima ayllupura yalishpa kapashunchi nishpami mañayta shinapanchi masikuna yupaychapani.